ba pensiona abavugana erizoba begitira hansi y'ikibina cyambara City Pensioners Association aba bari no bongera okano bwenje okureba bakora okureba ngo bayemanya bayetungura kandi bayamba. So hati umwami Martin tukija twagamba nawe yagira ngo twije tugire urukiko rw'itu aturambuze atshomese azana icyo turiyo tukora nareba ba members bari very happening abashemerwa ukureba ko nkoko z'ukurisibwa ukureba nkwete z'ukurisibwa ukureba kwente z'ukamwa na no kureba ume muri byo na twabireba n'impamya ba member bararugaha abarabe batandikire baza kugira uko bayiyongera ebinebindi biyayonja kuhamibwa chairman wabo Silver Magara. Aitwahika ninde watibyo ntutambara already tuyine sente zikwingana hi miliyoni 20 ezitwatire umu investment ziriyo nituretera amagoba already aba members bari no benjoyinga ama loans ningashi okweguza kiriyo ntikikora kandi ikindi tukagamba kumanyana aba nibonje bagira ngo binamasikongo banje kutunga abandi bantu kubegitaho buzima tabakaba kokubari twatungana the opportunity tubasa kuvisitinga umwanya ubundi kandi ukubasa kutushomesa kandi tukabaho nka pensioners kandi tukabaho nk'abanya-Uganda. Nshemerwa twabatura hamwe kandi twizisiyana twarabere mu habwe bimirimo kandi tugumana twiganaho ebintu bingi biri kuturetera kutungura amagara gitu ga buri zoba kandi nebinde biturukwega tugenda tubita mu makagitu nitwo kwetungura kandi tubongera antase yitu abebemezi ba government abaye ku mwanyogo hariho obahavuze obayongera kubahereza omuri no kubasima mwenu nimpega abobona abariyo baza kuhumura mu district zitari yemwe nemwe kuija bakegita aha ba pensioners batahi babo aba TV West ndisenyomo Gideon Omrimbar.